Hi guys, ngo silo dung sa Jorhat overbridge sa tayo sa ngo silo Jorhat gitu. So apungam sa silo anu overbridge yang langkandung. So guys, waktu sa silo maupun tagbong baru silo lopa kintu finishing dam itilung mane gari sari dung mo marabona. Dan pila joko sonolum langkan pem nama dung. Kato apung Kaporai moja haru yung man asar du pa jaga sa gungu pasar kapsara du bot silo sa kato bala medical de. So guys bala medical de sa kato novo kanto dole kato emele amine buk hai bito sampai bawa betul